Yang turista ko kapuking kwento Pakenman aliyang migborakay ko pagmayabang sa gana puking kwalta hinggang katawan ko katmoy at eng ginto hindi kan kepay sulong masala kislap ning katawan yang sakin ako man kitang eroplano ang Philippine Airline first class in kinuha ko humagmayabang sa liging eroplano bago mong makapag-joki anya selikuya yang kapong bodyguard alus stuntman lang detang pekasikat artistang kontrabida mumuna ni buaya yapin wakin paarto Romy Diaz, Ampoy Paquito at Edu Manzano o kanyama naning makwalta sa gana ingmemo o kanyama naning makwalta dengan giving presidente malagwat salita miras na ako Boracay alas akit mo ngan denggang pagkaseksi atin na merkana negrang pangasiano alos ati langan kari denggang kauyato pe para sa kengan ingbuong hotel kari dengalwang turista asno kamuaka ko paulining ala nalang ikuang kwarto ingewada bukan aku masih basta ko nyaman di lunaku asna kuking katikas dinggang bodyguard at tila kagulutan uling katutuan biasang kawe anya ingge umapong paralan kagarga mo o kanyama naning makwalta sa gana ingge mo o kanyama naning makwalta dengan giving presidente malabas ingbudan kabut ko mo may bigla uling gobyerno bigpalyang demanda adiskubre na manyaman kong pamibig uling ding perang gagamitan ko bandining gobyerno manyaman tatalan kwalta matukso ka mong piho masanding paling mayabang lalot nung emo kwalta
kanya usapusan sablang depat ko